Uba habandan karbuki na Mawlaiteng East Castles District. Ula Pyntip shiki bor pulit ke Lomdingjeri Police Station. Bau khuon jungu udasan Kyrwoh nongrang. Katsau Snem karta ula Rngai ke janmiat sautrik ujilio arjarapsan. Nadu kapor nyawsteng Ïohi. Hakajing Pyntip shiki pulit aksantrik ujilio arjarapsan. Uba habandan ula ong bau khuon jungu upong sweatshirt. Kapatulun bayong basau sni do bercerong gum basau put Ïohi. Laung bagi lawat keleng yu dasan Kyrwoh nri kimlap satya. Bakumta gila Pyntip shiki bor pulet rengkat kecing tentu banwat bat shim khalem halor kecing cha udasan Kyrwoh. Kami bu kupalem ki bahiyeng kila karpat ru bagi bayi udasan Kyrwoh. Bakin Pyntip lem hau nomor kendai nyau sau not not san Ïohi nyau lani pra lai nyau pra ar nriu pra. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.